umusonga urambabaza cyane kugeza aho banikoreye bankura mu nzu banjana ku dispensaire kandi hari kure. Yesu ukiri ruguru ugwara umusonga gusa umusonga bene amwituza urankubita cyane. Shitse barambura nyine abaganga bari bazanywe na Gitwaza yabashize ahantu hamwe kuri Nyakirango, abadogiteri babiri barambura nyine ndakira. Ngo mare gukira umwana byumvise ari muri Amerika ati ico kintu catumye barinda kukwikorera iyo n'indwara ukwire kuja ku bitaro ukivuza. N'umugore nawe akaba asanganywe we stoma y'igihe kirekire, nimumanuke mwembe ubwo mwarwaye muje kwivuza. Niko kuzaga tuzi no kwivuza. Nagiraga agaturugunyi n'akantu kakabyimba kabaga ntikari kanafashe cyane ariko kakaba nyine hano mu mitsi no imbere mu ruhu. Nige nabayemo kariho uko mbaye nkura nako kakabaho kugezagaho ubusaza buziye. Noneho izanyamagaza zigatwike kageze kaboneka kari nko mu nyama. Ukiri umusore nkiri muto. Uko inyama zishiraga kikagaragaraga ari akantu kwangana gute kakaboneka. Ngo tuje kuvuza umugore tumujanye kwa dogiteri, abana twari kumwe batipimisha kukabyimba kari mu kuba kabinto yayi taco dupanako tikaza kandi nabanye nakwibiye birebire batoye ikipimisha tukajanye kwa dogiteri aranditsa kandi ko tugende muri kira cumba bagupima. Urya ugiye kumpima bashira icumi iruhande rwanje gute icuma nyine kingana gutya uguma gusa icuma gipimaga kikaka umuriro. Azana akantu kakikomokaho akaza gacisha akantu kari gafashe kuri ico cuma agenda agafasha areba iwo gakareba ku cyacuma nuko agiye inkubwisi zitatu kandi ari kakantu wari warasuzugura agasiga amavuta arapima gutya agenda agakozaho gutya ubwo akabiri noneho akegura kakabyimba kazagenda kegura gutya ubwo gatatu noneho akazayamakegura cyane agashoka kakuma kikaze kandi ariko kakegura gutya nuko turataha. Arandika ngo mare kwandika nshira dogiteri ngo ashikara avuga ngo icuma kirakanye ko ntandwaririmo na kugende nugira umwaka akakurya uzogaruke tuzakubaga. Abari kwambwira atari ko ibyuma birakanye ko ntandwaririmo. Turataha ngo bucega tuva mu Rwanda ndaje mu Kibugande kurya bagishizemo wa muriro ikakumaga kari gashushe cacumaga kari gafashe cari gishushe bakawukozaho ukumva oya yese naze numva ko kwantwitse ariko naze numva nyine gashushe camaga gitangira kugagara kubera kujya bagishomboroje kurya bakigize gutya camugitangira kugagara. Ndajabukano nje kuramusa abantu umugore musize mu Bugande niyo umuhungu wacu mukuru aba namvuga ngo reka ndamusabana bari hano nzomusange Bugande tutahe ngo mare gushikano camba kigagara bakibaze kiruta igipfunsi. Yesu sinari igipfunsi n'isibye ngo nifunga cama kigagara kiriya kintu wari warasuzuguye uvuga ngo nta kintu kirimo turagendaga kwa dogiteri narigerageje nko kubyereka abadogiteri bamwe bakamabanga bati cyo kintu kiri mu mitsi kandi cegereye umutwe bati ico kintu twokibaga kimaze gakuba ikintu nyine kigaragara gatinini niswara ukuntu bavuga ikintu kibyimbye hano niba ari umwingo niba ari kinese nacu cyari mwaba w'umwingo nti cyari umwa. Turagenda ngo tumare gushika nyine nabonye gusa naherutse bandyamisha ku gitanda gute nico gaherutse ubwenge mbona bazanye
nk'ikintu c'ikiyo bagishimbeanje gutya nabonye bagira kazango none ndumva bantera nk'isindano y'ikiyo ariko sinigeze numva bagutera ikinya sinigeze numva bantera ikinya sinigeze numva bantera ikinya ngo nje kwitera hejuru mbona bankuye harya gusa barambwira bati dusubire hariya twatwicaye ngo dushike harya twari twicaye abacu bahamagara bacu ati muze murebe umurwayi wacu mwamare gushika bacu barambaza ati bakubaza ntowe ndi barambaga kuko sinigeze numva hari ico bambazeho combabaza none se soko ico kibyimba ntarundi rwingo zari cyarangirije naye ntaco ubwo ico kibyimba ubwo cari gitangiye kubyimba cari uruhande rw'ibumoso rwari zintoke kwari zitatu ayiwe ngo ngerino zirandya nibwo bwubwo nageze ngenda ku bindi bitaro ino tutarabona uwo mudogiteri nabibereka bakavuga bati ico kibyimba kiri hagati mu mitsi ubundi cegereye umutwe bati ico kibaga wofa kiri hagati mu mitsi cyo nuko kibagwa ariko uwo mudogiteri we kuko yari yarabyigiye arakibaga kandi umunsi akibaga nazantoke zamasiki kandi nageze ndarazimanitse wewe Imana yagukoreye ibikomeye soko Imana yagukoreye ibikomeye kumva waragwaye ukagwara ico kibyimba ukagwara izikandukira intoki wabagwa ikibyimba ugakira intoki intoki bamye uwo munsi bakibaga sinasuye no kuribwa n'izo ntoki waje gukirira hano muri Kenya cyangwa mu Buganda aha ni muri Kenya gabaki niho bakikubagiye uwo mudokiteri turamushimiye cyane yejo mundi yarapfuye ukagira ayiwe sokuruwe no kuri barambwiye ngo yarapfuye takundi yasize akoze umurimo w'Imana kuba yarabasha kubaga kandi n'umuntu ubona hari inkovu habona habe no kubona igikomeri habe no kubona inkovu bakibaganye umuhanga sinokubwira urumva ni Imana nyine hari ukuntu Imana yabikoze ngashimira Imana kubyo yakoze no gushima Imana kabisa nibwo mbonye bambaza ikibyimba kigashira zantoke zikabohoka nizo zari zinteye ubwoba cyane kuko arizo zandya ariko cyageze kindi nubwo cari kigagaye gutyo kibyimba kikambangamira gusa nkabona gacabaye indwara kuko cabyimbye ariko icaze kindya nizintoke kwari zitatu zukundi kuboko cyari uruhande wagwaye mu kuboko kw'ibumoso intoki zindya barizo zihirye intoki zindya zari zora ariko mbonye Imana irabinkiza inkiza cyaka ibyimba inkiza na za ntoki zirakira Imana ishimye cyane Imana yabikoze n'ubunza n'imbaza nishimye cyane abandi bantu bose bafite ibibazo batazi bafite ingwara nabo bataza bamenya kuko nguko nawe cyagushitseho utazi ngo cyatewe n'iki cyaguherewe kiri umusore ugeze ushaje sinari natekereza kuko noje kucivurisha haba n'uwo munsi abo kugipimisha mu Rwanda n'abana babinteye aho aya bantu bazoza bita ku bintu niba ugwaye ubyite usenga Imana wiyambaze n'abaganga ko ari Imana nyine ica mu baganga bakagukiza nk'uko nyine Imana yaciye muri uriya muganga akagukiza akakuvura ugakira urakoze cyane soko ugize neza